Bunda gaz aytış gerek. Al, kripton alma. Bak aka, былтыр ulangan köçekler ulan. Mınamday böyle uzun bol terek okşap ketadi. 40 iş gerek. 40 iş gerek. Mana misal için ben azırma yerde bitirip koyayım mana. Misali былтырkı ulangan dev esepte olaydı. Mana yerden ulandı ketpat abi yani. Buna şunu bir de 10 santimetreden azı 40 koyuş gerek. Bunusundagı. Büt çıkanlar bu. Çıkanlar. Sebebi anan kesip aslındagı mana ulanıp turgan daraptın kavugunu bıçak menen bu yaktan bir, bu yaktan bir telip koyasın. Bul kesilgenden keyin. Mana yer jakşıraak jawıp teziraak jetil bolar. Anan keyin kırkkandan keyin mana жалбырактары mında aç jaşıl bolbostun, tok jaşıl bolup bir haftaga jetpeyle bilinip kalat. Bu yıl kullanganlar ошондой кылышат. Ооба. 2 жолу аласың. Азыр mana майда bir alasın. İyunun eteğinde iyulduga jetpey. Anan keyin avgustda bir alasın. Sentyabrga jetpey. 3 jol alınbasa mına jakşı mekemdelbey kalat. Belki ayrılıp ketken ошол себептен турбайбы? Ошо айрылып шамалга сынып кетет, kesip турбаса. Bir kaçtan alıp koyuş. Onda былтыргыны 10 см 10-15 santimetr. Men telefonumda jiret mana kesip alaverme. Buna 3 kere kara ösüp turat misal için. Mövesi var eken. Bunu mayitten alıp koyuyoruz. Buna bayağı vertikalniga kiret. Mana yerde dagı turat misal için. Mana narı karaganın İşlerini tazalap koyuş. Buna. Emi bardığı ele daraktın şağı vertikalniga hareket kılat öskende. Bunu adam zat bunu regulировкалап turuşu gerek. Buna 3 kere karagandarını alıp koyuşumuz gerek onu. Ana bunun bayağı da kılıp kıskartıp koyuyoruz. Bunun mövesi var eken mövesi. Mana. Bunun da kılıp koyuyoruz. Bunalar bir vertikalniga gerek mana. Belki içkeriye karagan azıkı dikkat ketken şakça. Üstündögü. Buna bu yaka farmıravanaga Kalaveret ha? Buna üçöünü bu yaka жазып koyuyoruz. Bu nerede dagı bir dayını şaptırat alıp koyuyoruz. Hem bir yerde hazır bu karakter nemesi eken de ama. Bunu eteklerini alıp koyuyoruz. Evet, bu nerede turatın şarşı bunu. Mövesi yok eken. Bunu alan işe Mınamça? olur. Nal üçöğünü. Üçöünü alıp koyuyoruz bunu. Bir ocağını kaldırıp koyuyoruz. O şöyle. Bunu. Bunu bakoylardı kaldırıp koyuyoruz bunu. В общем, bakoydu kaldırıp dagı üstüne ketkendi alıp regulировка kılaveriyoruz. Hazır bu например, kripson bolup kalıptır da. Oşon üçün kripson tigine öskönde kalagan ösümlük bolat dagı, oşon üçün bayağı japыс Almalarda şundan bulsa manyaklar düşünge oturat da. oturat keyin, iyuldan keyin. Hazır emes. 15 iyuldan keyin. Oga çeyin bu sılabı. Jetkirelbey kalat mı nerede? Uçurlardı. Östürelbey kalat. Esli bu yerde şak çok boluşulardı kaltıram deseniz hazır 40 baş gerek. 40 baş gerek var, Jönde doğru. kaltırıp. Jönle kaltırıp. Keyinki avgustga al nemege mangul. Planası aşağı bileskega mana şunu yiyip durup kol menen yiyip bolgosa противовестерди илеп, же jip menen baylap, же скотч menen baylap, горизонтальный kalıp gelip uçudan 3'ten birini alsaňar mana yeri, mana yaktagı жалбырактын астындагы спящий точкалар ойгонуp, mömöge ошо bütür baylay başlar. 4-5-ünü baylatıp alsaňar boldu. Al har bir gülde 5'ten 6'dan 7'den bütür baylayt, mömö baylaçın. Azık güçlü bolsa şolar bardygy baylayt. Aka, hazırkı kesip atkanımız eme koyayım. Hazır жазын алды кескенimiz көп шақ шығарып алады ғой. Hazır kesip atkanımız шақ көп шығарбайбы? Şak köp çıkarbaydı. Көп шығарбайды, а? Şu kesken boydan kala öğreten. Başka yerden bütür oygonbaydı da. Бұл обрезка сөз қылыш керек екен оны. Обязательно söz kılış gerek. Anam bu mömöge непосредственно mömöge bere turgan şak bulup da. Başka ilişini jak. Bulu jak başlı bar jagında oygonu bütken bayağısı bütür. Buna öte jakşı обрезкада mına zeliyanday. Kança pavtar misal için 1 ay vakt verilir. 1 ay. Ona bugün 20-çysladan keyingi aydın 20-çyslaga çeyin kılaveresiňer buna. Korkposun kılaveresiň. Yaxşı ele
Biz mına bolup kaldık. Endi bunun dağı bayağıda kasali. Buna ildet, buna tamır nemeden öde buna. Ulangan жерди көп öyle жерden öde qilib tashlaganmiz da buna. Göң de buna keyin tөгülген. Тура мына. Buna ulangan jer mana yerda turadi. Bu tamır buna bayağı dış işçi nemesi uşul жерден башталат да мына. Ушул öйдө kalıp kalıngan. Bunu basıraaq oturguzуш керек. Жолда. Сондай болууда. Просто бұл шамалдап мынау. Мына жерде мына уланған жері мына еттен қырқылған егізірап. Бұл 3-4 yıl bolup kaldık. 4 yıl bolup. Ular menle bir. Жоқ, былтыр жылы урган эмес да. мына азыр щитовка аябай багы буйгула видно щитовка соруп таштаган да муну. Өстүрө койгон эмес. Мүмкүнчүлүк берген эмес. Дарыланбай калыптыр да. Дарыланбай калган. Буга маслянка менен Арио 80 менен майлаш керек эле убагында. Мөмөгү ал азык жеткире албай калган эмеспи? Жок. Муну просто мына Таштап берет ташча. азыр эми бычак болгондо кесип көрсөтсөк болот эде, ичинде ошо курт бар да. Көп балдар Ama geç kuran şak. баягы мына Уяда бар экен. ошондо бар да мына да. Yürüyünce. Кылуу жагы башталат да. Ошону эске алып туруп 55-65. Бул бир карыш деп атпайбы? Бул почти билинбей эле калган. Анан мынау көң өйдөраак төгүлүп, муну жапсантып коюш керек эле. Анан мынанда да мисалы үчүн аябай ашыкча өскөн шак көп. Мисалы мына чекеден эле өсүп атат бул мисалы. Вертикальный өскөн шак аябай көп болуп атат мында. Мынанда дагы вертикальный көп. Мына астына караганда мисалы үчүн алып ташташ керек эле. Мына вертикальный менен. Тигинен өскөндөрдү алып кое беребиз, коркпой. Монеттерде дагы турат. Мына боковой кайдап калыптыр. Мына жерде мисалы үчүн өйдө карап кетип аткандарын алып кое беребиз. Мына тигинен кеткен кесеп болот мына. Мына мисалы үчүн эми мынау ошол июлда мисалы үчүн 15-июлдан кийин мына жерден алып койсо, мына жерлерде мөмө байла берет бул. Автоматически. Алышын кереги жок баны. Азыр пока жок. Ошо июлдан кийин алынат эми. Солнечный ожог деген онда күн прямой тийгенден болобу? Солнечный ожог деген күн прямой тийгенден болот. Мына эми бул мындай да. Дарак, адам, жаныбарлар вообще эле тура бербейбиз да. Күндөн буяка басабыз, күн бир жактан тийбейт. Булардыга күн бир жактан тийет. Эгер ушул жерде мисалы үчүн шак азыраак болуп калса, бир агында айрыкча эскирээк дарактарда мына температура аябай ысып кетет. Колуңдар. Мыналарды алабызбы? Мыналарды алабыз мына, алабыз. Мына экөөнү алып кое беребиз. Муну да. Муну дагы мына. Азыр толук бүтө элек, эми неме кылып атам. Эми ортодо дагы вопростор. Ошон үчүн баягы бир жагы эле күйүп калбас үчүн актап койгула дейт. Акташтын максаты бир гана максаты ыстык мааңда кылсаң курттар өлүшү мүмкүн эрте жазда. Эми ак күндүн нурун кайтарат. Прямо тийген болсо, мына жерлерде акталып турган болсо, күндүн нурун кайтарып, муняк менен муняк беттин температурасын бирдей кылат. Күндүн отражат кылат, күндүн нуруну. Отражат кылып барабарлап турат. Эми ага мисалы үчүн бордо суюктугу кылып же 3% кылып койсоңор, вообще даракка мындай илдеттер жакын жолобойт да. Бая технологиясын немеден интернеттен кирип турап билип алсаңар, пластмасса идишке даярдалат. Же жыгач идишке. Анан мисалы үчүн мен обычно мурда жашаганымда 50 литрлик пластмасса бочогум бар. Мен ага 30 литр суу куят элем. 30 литрге сразу 1,5 кило акты, өчүрүлгөн акты ташап коюп, анан дагы бир 20-15 литрлик строительный челектер болот го, бая пластмасса челектер. Ого бир 15 литр суу куюп туруп, ого ыстык суу куюлат. Кайнан горячий эмес, кайнак эмес, ыстык суу. 60-70 градус ыстык сууду куюп туруп, 1,5 кило медный купюрасын, жез купюрасын салып, жыгач буюм менен аралаштырып, анан ол уже ээрип кеткенден кийин о 1,5 саат тунутасыңар, токтоп дем алтасыңар. Сразу куюп берсеңер, баягы ыстык бул өзү известка уже кайнап атат наракта. Бул ыстык сууда экөө тең ысып кетет дагы, баягы көңнүн жыты чыгат, саратанда көң чапканыңызда. Ошондой ол жыт чыгып кетип, почкага болбойт. Ошон муздатып туруп, анан кийин куюп, аралаштырып, анан лак
Musa bumaga degen menen tekşiret. Hazır Lakmusumay bumaga depterlerde kelbey kaldı. İlgeri şorguç bolça da şorguçta aytıp atam. Oşo şorguçtu mындай salıp görse tup-tunuq çıksa, oşo normalniy bolgan bolat. Eger jaşıldanıp ketken bolsa, medni kupuras köp koşulgan bolat. Agarıp ketken bolsa, izbeske köp bolup kalgan bolat. Hazırkı tapta endi жаңы мык, тап-таза мык. Мыкты арчып туруp, ошол текшерүү үчүн, керепкесин текшерүү үчүн. Ошол баягы куюп даяр болгон бордо суюктугу 3%-түгү, 5%-түгү мыктым ушундай салып туруп кайта чыгарсаңыздар, мык таза чыкса, нормальный болгон болот. Эгер кызарып кеткен болса, баягы заңдаган болуп кеткен болса, мед көп кошулуп калган болот. Азмаз азайтып, ошону барабарлап алып туруп, анан кийин себиш керек болот. Мен мынаны давать етіп до конца бүтүрөйлө, анан дагы башка суроолорго мисалы үчүн жооп беребиз. Мына дагы мына вертикальныйлар кетип атат. Мына жерде дагы бар экен. Мына жерде бар мисалы үчүн. Коркпой ала бересиздер. Мына эми горизонтальныйга кирет. Булар тезирээк мөбөлөп кетүүчү шактар болуп эсептелет. Мына ушулар. Мына эми почти что болуп эле калды эми. Mana bular hem şunday mana. Bunalar bayaqday bo'ladi mana, bayaqday bo'lib kesiladi. Mana yerda birini etimdan ko'rbay qolgan bo'lsa aytib turingizlar mana. Asti yaxshi tozalanish kerak, cho'pdan kengroq qilib. Hozir ne ko'p motoblokka birden olib turib, aylanib turib, tavushi yaxshi bo'lsa, o'rikka kasayt yaxshi bo'ladi. Bayaqday tochka jalbıraqlar jegen nemeler түшпөй. Deni sağ olur. Anan keyin örükü вообще azotlu жақын жолото көрбөйсүздөр. Только мачайна, ито азыраак нормада. Анан калий боло берет, калий азыраак берет. Азот сразу эле кургатат. Себеби составында аммиак бар да. Азотты өзү абадан алат өзү. Заводтан анан кийин Буйский химический завод деген бар, мына Костромская областта. Ошол жерде аммиак кошуп, анан айдайт да башка жакта. Аммиак бул карегиндерге, мына помидор, бадырын, капусталарга жакшы тез пиширип берет. Алмаларга деле желатин. Алмадарга желатин августта бере беребиз. Азотты. Мына класска консол болот. Болбойт дейт, свежий болбойт. Чириген болот, жалсырак кылып коебуз. Свежийде баягы негедир мочасын жакшы көрбөйт экен да. Биз бир-эки да глаз кургатып алдык ошондо. Көңгү салып аралаштырбайбыз да. Салбаңыздар, ат кулак салбаңыздар. Оларда кычкыл көп болот. Кычкылдыгы көп болот да, ошол ат кулак менен партаңда. Анан эми партаң эми берги крапивада калий болгон болсо кыржети, онун салып койсоңуздар болот. Калган чөптөрдөн анан салып аралаштырып, майдараак кылып сууну куюп дрожь эмес өзү ачып кетет ал. Дрожжун кереги жок экен. Дозасын азайтып. Суу куюп коесуң болот. Анан неме? Болот пленка аксаңыз, болот жерди казып пленка чакырып коюш керек. Боло берет. Темир бочкага единственный баягы медный купорасы бар. Реакция жүрүп кетип, темир Жөндү да ошондо дайырларыз да. Койдук мына Бияғы 1 метр, 1,5 метр жерге қарап, ұзынлығы 3 метр қойып, 30 сантиметр алып ташап, чекесіне ташап тұрып, пленка қалың. Бола берет. Анан қалыңырақ салып тұрып, баяғыларды ташайсың. 15 күнден ашырбайсың. 12 күнде уже бұжбырықтап шығып кетеді. Маяқты көтеріп кетеді, қатының